Kardom la si tum ti bitu lom pen Burman group lom pen tum ke wang dak Assam ma North East India lom tum na ke wang cheng la 17th century tum si ke wang cheng lo su si la si 17th century itum wang lo Karbia ajati tum sabe tum hosut pen wang lo bon same hosut pen ko an ni tum non pen anan kanon 2025 lo an same tum scientist bang ke tum inut tabe pin lang scientist kali in even though tum invention pen ke innovations tum same tum ave pin tum Karbiang lo ke la ko innovations mane ko pilo mane tum mane ka selam hor mane advanced technology no jap samit no son thinking mandela son dum samit no avela la pen ke long samit no sung pik non pu samit no avela asi ko anya din kan tumnong a richo kai pen tu wang et pen samin non an samit tumnong Karbiang lo chelang malote la pu science hine ke prang ma ka pin lang even do ka prek man dolo don son MBBS pono doctor to ma ka prek sami ke claim tum sami dolo penana horm dolo po sami tumnong innovations horma ga pin lang let's go bi pot lo let's so video long tum pi ma dak chinyam pa mena la pen itum comparison chinyam snang la pen copy si tum la pot kenang sot ma ton tum dak sop chinyam lama. The question of whether God is bound by the laws of science is a bit-length question. First of all, that's me talk that go like lalo. The Karbi people, also known as Mikir, are believed to have migrated northeast India from Central Asia during the Tibeto-Burmans migrations likely in the 17th century. They entered the regions including Assam through northern Manipur and settled in the plains after the Assam kingdom have already established itself. Home kingdom tum edak established as a PZ tum make nakelelo hadak tum Burman group pen sami group tum an sami tum dak North East India long mai ke bang lo as North East India long tu sut ke bang sami itum make 17th century ke bang lo sut bang bon sami a home kingdom tum make home Burman mi lagi bang ali amena tum dak already settle tang dolo so settle tang lom sami tum Burman group pen bang lo dak sami tum settle lo so ka het bang ke tum ke itum no ke richo ka het lang la richo ka ke tum ke lindok pasipulum itum no richo ka ke itum no lindok. During the 17th century, the Karbi people who reside in northeast India regions, Lindok, also known as Richo or Lindok, the first Karbi also known as Rangbong Hom. The first Karbi kingdom like Rangbong Hom. That's the whole pen summit to first one arjik dingman to give some pusame to science hin magkachana by pena. When some science hin langnam te subsuvet some kasemar do like a woodcraft many jumli thong, the pen jumli thong, who is some samar dolo pen galachut galang, into no kaprek jewelry. Hedi mane leg ho hai an sami tumlo ka selam do usut pen sami even do share hor mun ben sami leg ko se mar mal pen design ka prek la pen peri sami ka prek design sami ka semar sami do pen se tumlo innovation sami sa sami pu mo sami tumlo advanced technology mate advanced kali sami sut pen sami tum innovation sa hin pa prang example kang jar hor mun jap sami itumlo so try de sut pen sami la se chithanam stang tumlo 17th century hit pen sami tumlo pen compare dam stamai tumlong 17th century pen sami tumlong sud bangkel hayan sami tum ke bang lok loron ke dulo tumno richo ka helo bon sami tumno USA mate ka prek area tumlang nam te copy si tum theglam pol si bangna tumlang nam stang si bangna la nam te Isaac Newton si Isaac Newton chini bok Isaac Newton ko man ma po Isaac Newton tumlong kitab long hoklom sami tum Charlie long po Isaac Newton mange si Isaac Newton long sami kumar lop te la ke scientist long scientist sami dak tum chini bon bom la ke mahang tek la ke 4 January 1643 selang amang theklo Woolsot Manor United Kingdom selang sami thek amang theklo UK United Kingdom British tungke dodim selang sami amang theklo British solo ladet pen alang ke thiju bang ke dai ke 31 March 1727 se lang sami thilo lo se age bang ke alang 84 years se lang thilo lo la ke Kensington London United Kingdom la long si alang sami thilo lo sut bang Lasi Isaac Newton kumar lo pate lalo Isaac Newton ya pung kitab long sami penalo sami Charlie long po Isaac Newton lagi nut gravity ke long cheng mang lo apela the klo pen si gravity force do pu pir the long so som sami alang sami ka chini cheng lo lagi ka duit tu sami chini lo lasi
hosot pen same ayo penan la area long kelang tum hai same curiosity dulo curiosity mane ka chin gang tung mane ka chini ha ne di penan hormu same la son hot mun same host pen same hotot bang nang klang piklo la foreigner na ma ka pre country bang ke bon same tum no Karbi long ke hosot pen same la son thinking mrit ke abe pina la penon pu same tum no abe lang son bang ke influence dun alang I sen yo ton same lang science ahin ba prang olo bon same alang ke influence dun ko ma scientist lo la so scientist bang ke la penta ban lang kwan ne pen same I 1643 selang sami non head an si penilo bos sami tum 17th century si tum ki move pulo da bangke itung Karbi tum bangke bos sami sohut pen sami kumwa sela ka influence lo so prang la alang prang men sami ki claim sami du ulang ka influence mane ninga chirung nun man te Charlie dun ke tek long pen la son sami la son si influence pulo da sami first alang ke influence nun ke la ke Galilei la ke new telescope ko bana cheng scientist men lo Jones Kepler to lo pen ke Nicholas to lo pen ke Rini Descates, Gerolamo Cardeno, Henry Bridge, Lai Antun men some pick anyo. Galileo like Galileo hello first alang influence lo Galileo 64 sa mela suban nang klak lo tumong 1560 mo 64 sa min tum chelang dan tum Karbi lo te me sut bang scientist sa me klak le pina tum nge non bu sa me klak le lo bon sa mo sut pen ta angring arang da pol spirit helong pen first scientist ke man cheng ko man la sa me tum chiniam sna sa tum first ke Karbi lo 17th century la kadang ni chibinang po tum 17th century tum Karbi tum na ke move cheng lo Burma a group pen tum dak north east long la so hu move cheng hu sa me hoswa ich hut pusame period helong ko scientist jung klang ma sami tum dak chini pon bompo mi tum no scientist na klang chem ke tum no single definitions and sarbang tum no ave athemene ko people tum no pura exactly tum buam tekte boss me ka consider na mangke do la se so consider ke ipnel high thems pulo ipnel high thems men ka ke al hajen buse pulo la han ke is widely recognized tum 965 CEUG alang amang teklo se 965 CE tum sami ha sut bangke period helong ke scientist sami na klang elo as 900 CE BC de la son AD de la son semaine de uma di la CE la ke si Anglong lo BC ben wang chat hanse CE plo before crisis plo BC bang la pen wang chat bang ko second itum consider la mate la ke Aristotle Greek philosopher la se itum no Aristotle Greek philosopher ke ka dug itum same chilo la ke inut politicians ke salam check malo who is the father of politics padi politics la father bang ke la ke Aristotle la se Aristotle ke inut la ke politics chot kali la ke even though scientists puno every pen ana subject lang charlie dia se puro whole se lang mane understand han same lang charlie that la so problem sa lang sa inut a second lo the whole that men la second scientist na man chengke Aristotle hello la si Aristotle ta inut scientist pusi tum consider nam that lo lang sa me itum gugulong sa me sar sam tem hok tem sar sam tem la ke inut second consider a scientist tum pudam that lo han sa me Aristotle bang ke Aristotle ka duge tum Charlie long po la Charlie long le tum sa me chinyang po Aristotle la ke inut philosopher lo hala ke scientist pusi tum pudam that un lo athela ke isi pioneers mane alak scientist puke chelong cheng hala lo mane piano hui lang mechanics mane apu men intelligent men ke mathap men ke selam music monal hai ansami la sojani si tum consider nam det la si la chutkeli ka prek tan sabi tum consider nam un athemne la ke tek sami ka preference men do join si tum consider nam det lo la si Aristotle ba si logical thinking mun pitang di la lo la si itu deep down jatana mo sami tum Aristotle alama ka dugen sami chini lo pen ka chini tum sami tum chinya bola ke Aristotle lagi si fathers of politics blo pas menang klang ad lo bos me itum nga cheat acap na tum chine pinang tum area long ke tuma communities long ke tum chini pinang hai hormuge la da men tum mong mang thulo bolte tum long Indian scientist it is Indian long scientist ke man cheng ko pilo umalo tum lang chini amsang Rishi Canada ke inut scientist ke man cheng lo tum 6th century BC sel alang ke penelo bon same hula Aristotle tum klang kleng ko pen same lang bang banang ta so pen same before crisis bu BC la so si so pen same Rishi Canada bang ke na klang cheng lang tum na klang cheng lo tum long Indian si first na klang la even do tum long wol men pang bardam same lake Aristotle tum klang kling kupen si tum hol hai ko son si ke plang ma same alang metars ko son si formula hai atoms pen ke semar same alang same hosut pen si non modern hormu same tum no scientist science modern science hai an same hosut pen si alang same recognize men long that athemne alang ke si BC hut la si BC pen same tum India long ke chelong same tum tum ke chini inde join si tum long same papidun hup lo pen USA long bang ke lang nam lo pulte USA long first like a scientist ke like Benjamin Franklin hello USA long ke first scientist ke mancheng lo like Benjamin Franklin's like amhang attack like 1706 hut la pena ke chi bang ke 1790 lang same thi la si la sud bang ke
isi alang Benjamin Franklin ke lage karen scientist alang kite panyar pensi sining barlak no si karen ke sana so story sami chitan de ding ulo bon sami dakban than pru po itumla Benjamin Franklin bangke kite panyar pensi dak sami karen ke long cheng scientist lo nasi non pu sami yang tum hala dollar long sami thek long ni poisa dollar long sami so poisa dollar long sami la da bangke poisa dollar long sami dak photo do la ke Benjamin Franklin lo nang tuman sami chinyang po USA long ke poisa lo US dollar long masti scientist photo se bitan lo ke Benjamin Franklin lo la se ka du ke sami chinyang po la tumno China long ke Zhang Hian se keman cheng lo scientist men lo long pen sami China to long bala scientist na klang cheng sami 78 pen 139 idiot si ke klang cheng lo si alang sami isi inut pioneers si mane ke du squad cheng lo masa piano haya apina form si alang sami scientist pu consider do China lo first scientist ke pen cheng be lage debated alang posi pulo China lo sami pinang sami solama pinang sami chi debate do lang to sami mane che bhong do jat do mane che dan side do lo so mai ko masi scientist first man jat ma sami bon sami ka consider bang lan se ko Zhang Hen ziplo Zhang Hen 78 lapen kan 139 idiots alang sabe consider delo si individuals acha scientist me China lo physics lapen aerospace la se aerospace ma main tum so topic lo ndak chatan bon same aerospace lo paprang pian China lo ke la si non pu same advance all lapen paprang ulo na lo ke physics lapen aerospace bang ka case me paprang o joinis non pu same paprang nun ulo la si non pu tum so channel lo topic chatan same ka case me tum lo physics lapen ke aerospace back mainly lo because this is my patient tumong dam thulong pate tumong Japan long la Japan long ke sila ke Takakasu Seki born la ke 1642 si amang thek lo la pen isi mathematician si alang semi consider lo sebab best hack pe join si scientist consider delo la pen tumong South Korea long lam te South Korea long mangke Jangyon la si Jangyon sil possible Jangyon sil hello first scientist lo South Korea to hood la ke mechanical engineer la pen ke inventor mechanical engineer se la pen ke inventor lo so lang ke ka salam semi ni hangol pe ka sama semi thek o join si consider delo so pen semi so mak thak semi tumong chithanam te ka pre country long semi topic la si sub country long semi lang na lo te scientist mate innovations in inventor hain sami klang pik tumnong la son tum teme mane inspire pik bana jagat te jon sami tumnong chilang nam te avi bon sami India sami do sabsu ke tumnong even though central India lang dolo tumnong India bu voi pit sami tumnong da Karbi alam si non mai tum da chithanda bon sami Assam long lang nam sami Assam ta do ase Assam long mal do te la kala Jitendra la se Jitendra nat go swami ke inut la ke Assam ben scientist ke manun chengmang la ke born la ke 1950 selang mang thek la ke Jorhat ong se mang thek la se Jorhat ong mang thek sami nut la ke chief scientist manun der lo chief scientist la ke Chandrayaan 1 ong sami lang do la pen ke ka pa develop dun haya project sami lang sami cherap dun lo isi director la pen physics research la pen laboratory la hayan sami lang Ahmedabad ong se claim lo la so pen sami lang se sweat la Chandrayaan 2 la pen ke Mangalyaan long sami alang sami ka cherap dun do la si Assam ben sami inut scientist ke klang do so ben sami alang sami unun ke 1950 husi alang sami ke po unun la kan sami alang sami cherap do si dak sami tok dak do lo asis lo so mak taksi tumong Assam lo ko lo ka pre sami tumong do bon sami tumong Karbi yang lo chilam tela son thinking dunga ver pen non pu sami tumong ke manam ne obviously penanos men chathana hai koson si tumong Karbi yang lo un po develop ve jarbe obviously this is true a hok lo ke bon sami itum Karbi yang lo masmi itum koson si mane prang thei ma jat ma puwa thinking but ba tumno dela even do tumno normal life si damre lo easily ave hedi mane hard di science ke bon same la so hin no process bang ke motivations bang chi pon pe dela la pen ani hang tum same ave that ngasi tumno la high answer topic han same tumno ke nang sort athe non advanced to modern life long ke tumno science high innovations same tumno ke nang sort ba prang thei je jat jib same la pen futuristic la pen tumno black hole universe galaxies high understand la pen ke tumno pure them par tumno wide range ipu chapat thei han mane angle hedi so wide angle tumno chapat thegi mane pure the bum mane whole world se tum chiniam ning only tumno Karbi yang chot ma samon chin chot ke tumno chokche la se ka du ke chinap ning pate curiosity donang pol pen logic donang ji pa dima la la non pu tumno science avela la pen tumno
เป็นนิปินหลังบอลสมัยอุนอันบอร์อีปนังละสิ science ปะพรังนี่หันสมัยนิลิสมัยอันบอร์อีปนปอละเป็นหลังตุมอันสมัยนักชราบดูนละเป็นตุมกะเกตุมการบินอันสมัยตุมลง science ปังเกอันนี้หางตุมอันสมัยตุมลงมันเนี่ยชิจูร์ปนังปอละเป็นชินังปอสิซีสมัยใน science community สมัยเกเคลมดูละเป็นหลังตุมอันสมัยFacebook ลง follow ลังเตะหัก community ดูการบินลง science and technology ปะสิก็เสมาเราดินลงสมัยละสิฮัดักเป็นหลังตุมนี่หางเตะ science อะก็วิสังตุม knowledge ก็ดูมา innovations ก็พิเศษนี่หางมาหายสมัยเจเซรัมลงปอ innovations บางสิท่านันปอ innovation ก็ได้ตุมมันเนี่ยกลางเล็บพินเขาก็เซลล์แล้วเป็นดูกอกเขามูสมัยมันเนี่ย modify ให้อันสมัย innovations ปุ่นสิปุ่นแล้วสิitu nong dak chatan emte ding pics of diong ge boss same ne same si time limited hadi hai an same man hard working kurinang kol khan same join ni si non monon mange video same lan pading un ede titilo boss same dak video same ding pic bol lalo la si itu nong knowledge la pen understanding hai bang itu nong kenang sot lo la pen ke science bang ka ke same itu nong un an he pap develop pon han bor iponang po lalo pate itu nong ching thudum po sa op same Iyan dong tuman semen teklong po South Korea pulon China pulon develop country an ke tumlong lang namlo te sop ta science ke advance o ate science ke advance fe jagat lo te tumlong namlo te pura lage down no ka ke same puarti lai an same do lasi hope nak tan sai tum je thanen te do pik lamon same tum karbiang along lo same tum chibor ina pen science pa develop na innovation same pa do na la pen ke tumlong an ke tumlong chep tek han bor ipuna atoms mechanical la hai an same tum chani nang po la pen ke tumlong nana physics to chemistry biology hin same tum focus nang po la pen ke tumlong science hin space aerospace la hai an same tum focus nang po tumlong chalia hormu avi same non mang ke tumlong internet hui pen same ke joy ke du asi Wanan bor ipo nang po lasi hope ang tuman sa understand ma buji bos ning telo bon sa me nang tum so video ni pini bangan sa me pachinya ma tum karbil an sa me tum pachinya ma share than an sa me lalo lasi unan share lo te kachini than sa me chini po tum science ko an si important ma puang lasi pini video malan hello karbi video chitong na karadom